नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोयातल्या खणी खातीर 1 किलोमीटराचो बफर झोन दवरचो गोय सरकाराची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडेन मागणी, केंद्राकडच्यान सकारात्मक संकेत। गोय इफीचे कायम केंद्र, माहिती प्रसारण मंत्री जावडेकराची घोषणा। इफीचे खासा सचिवालय संकुलाचे काम जानेरांत सुरू, चीनाकडेनूय जातली को प्रोडक्शन ट्रिटी। काश्मीर हुंवार पिडीतांक गोय सरकाराचो 5 कोटींचो आदार, सरकार उगडटले वेगळे खाते, तिळारी महामंडळ गुटलायले, कर्मचारी उदका संसाधन खात्यान, मंत्रिमंडळाचे निर्णय। 2.5 वर्षांत पर्रीकार सरकाराचे प्रशासन फेल, आरटीआय खाला मेळना माहिती, सगळ्या संचालकांची बदली जाता मात येरादारी संचालकाची जायना, काँग्रेसीचो आरोप। आणि पश्चिम विभागीय बॅडमिंटन सर्त कांपाल इंडोर स्टेडियमार शुक्रार शेनवारा, 5 राज्यांतले खेळगडे वांटेकार, गोयचे प्लेयरांचे पेजात आव्हान। खबरो विस्तारान। गोयातल्या खणी खातीर 1 किलोमीटराचो बफर झोन दवरचो अशी मागणी गोय सरकारान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराकडेन केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी हेरांनी ते गोंयान आयिल्ले तेन्ना वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर भासाभास केली। खणी खातीर 1 किलोमीटर बफर झोन दवरपाचे केंद्र सरकारान तत्वता मान्य केला अशी माहिती सुत्रांनी दिली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर बुधवारा गोंयान आयिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर तांचे लागीं भासाभास केली। गोया खातीर 1 किलोमीटर बफर झोन आसचो अशी मागणी गोय सरकारान केल्या। We are putting up a memorandum to him based on the difficulties we are facing because first of all, for example, the tribunal is in Pune, in Delhi. I can't go on rushing officers to Pune and Delhi. आज कितें जाता, कोण गेलो ट्रिब्युनलान नोटीस येता, सगळ्यो धरल्यो तो हिशोबान जाल्यार व्हर्च्युअली वन ऑफिस विल हॅव टू बी सेट अप इन पुणे इटसेल्फ। बफर म्हणजे किती प्रपोज घातला तुम्ही 1 किलोमीटर? आम्ही पहिलीच घाला नाही। हय, पण आता कोर्टान केस येता इन द मॅटर जाता तितल्या कोर्टा फुडें कितें एफिडेविट दिवपाक म्हणजे केस म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंट गोवा स्टेट हॅज स्पेशल 1 किलोमीटर आणि बाकीच्या स्टेटींक डिफरंट करचो पडटलो तांकां। आय एम नॉट अवेअर ऑफ बट व्हॉट वी हॅव टोल्ड वी हॅव ऑलरेडी। गोयातल्या सीआरझेड प्रस्नाचेर आपणे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरा लागीं भासाभास केली अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले। Guest houses extended to their existing house. Some people have got restaurants in their existing houses, touching the existing. Some people have got grocery shops, different types of businesses they are doing. These are not in the amended notification of 2011. जे amend केले notification CRZ ते हे सगळे गजाली ते notification हांवें रिक्वेस्ट केला युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टराक की हे सगळे गजाली तितून घालच्यो आमचे गोंयकारांक रिलीफ दिवचो म्हणून। सो आय हॅव टोल्ड हिम दॅट गोवन्स हॅव गॉट स्मॉल प्लॉट्स 500 मीटर 800 1000 1500 सो दे शुड बी अलाउड टू बिल्ड गेस्ट हाउसेस। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोय इफीचे कायम केंद्र जाला। केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान पणजे ही घोषणा केली। केंद्रीय चित्रपट संचालनालयान गोय सरकाराबरोबर इफी 2014 ची कबलात बुधवारा केली। ते उपरांत तो मिडियाकडेन उलयलो। इफीचे खासा सचिवालय संकुलाचे काम येता ते जानेरांत सुरू जातले। चीनाकडेन सरकार फिल्मांचो को प्रोडक्शन कबलात करपाचो आसा। इफीन हे फावट कोंकणी आणि मराठी खातीर खासा विभाग आसतले। The MoU which is signed between Government of India, the IFFI Ministry and Government of Goa is about according permanent status to Goa as a permanent destination of the International Film Festival. So it will not be an ad hoc arrangement now. Henceforth it will be a permanent venue. It is his brainchild actually, and it has now succeeded for 10-11 years. So it has matured enough now to become a permanent venue. Goa will soon become an internationally very famous venue like Cannes and other film festival venues. There are only 63 days left for the International Film Festival in Goa, and our countdown has started. The movie selection of international film and Indian film is on. This time there are 3 new things coming up. One section, a separate section of Konkani Marathi films, because
this being the birthplace of Konkani cinema, so Konkani and Marathi film section will be separately carved out for this festival. Then there will be a separate section for northeastern film. We have already signed co-production treaties with 9 countries, and tomorrow we are signing co-production treaty with China. We are calling all those 10 countries, representatives from all these 10 countries for this film festival also. One requirement will be setting up a permanent film festival secretariat. We are in process of identifying various places. I think by this December or January, work should start on setting up of complex film festival secretariat complex, which will consist of a possibly a auditorium, come cinema hall, or maybe a multiplex with 5-6 screens. Convention center may be in a slightly different location, but not too far. काश्मीर हुवार पिडितांक गोय सरकार 5 कोटी रुपयांचो आधार दितलो. ते शिवाय हुवार पिडितांक म्हणून दान दिवपाची कोणाकय इत्सा असल्यार गोंयकारां खातीर वेगळे खाते उक्ते करपाचे सरकारान थारायला. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगले. सरकारान गोय तिळारी महामंडळ घुटलायला. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांक उदका संसाधन खात्यान घेतले. काकोड्याच्या नियोजित उद्देगीक वसणुकेक सरकारान उद्देगीक जमनीचो दर्जो दिला. Cabinet decided that we donate 5 crores rupees for Kashmir Relief Fund. We will be opening an account if anyone wants to give money to that account. Next week, by Monday or Tuesday, account will be opened. That money, along with 5 crores of the state government, will be sent to Prime Minister's Relief Fund for onward transmission to Kashmir. The Cabinet has decided to dissolve Goa Tilari Irrigation Development Corporation and repatriate the staff to Water Resource Department. The work will be done by Water Resource Department. Cabinet has also cleared the proposal for declaration of land acquired for garbage treatment plant in Kakora village as an industrial area. Cabinet has cleared a proposal of setting up of a plant for conversion of post-consumer mixed waste plastic from municipal solid waste into fuel hydrocarbon derivative of capacity of 10 tons per day under PPP mode with some viability funding, gap funding from plastic. Petrol, diesel, kerosene, different derivatives. जागा अजून त्यांचं फायनल जाऊन ना. One proposal is I think in Bichole, one proposal is in Sansoda. Whatever production he makes, 2% of value of that production will come to the government. उत्तराखंडाच्या पैशाच्या संदर्भात डिसिजन फुडल्या 20 दिसान जातलो. We have identified projects, we have identified everything. It's being scrutinized through an NGO. घेऊया एक विराम.